o isa zo te channel ka lo lom le vek chuwa sana le som hi panga ni to ber kan no thleng tarang mai tuntuma hianin US le ISIL member in beina le mania Russia president chen na be ani chungchanga prime minister Modi reaction kan tar lang don boka chumi te panni chu tuntuma hian ai thlak kan tum don ani ole US force te chuan Syria be puyan thlak le mek hi a chan ber chu mania US servicemen panni le civil mi pakhat kha ISIS ho khan Syria khan an that ani kha khawang khan US thin rim viau mai sipai panni ngot mai US chuan a chan ania khamin hu khan an ruang hi US a lak ni in sarkar choi moina fam kim nen vuiliam ania Donald Trump chuanin khubala kan ingai tur thule nataka ISIL ho an nor tur thu kha a soini kha hei tuna hian nikua akalta a niko chung hianin US sipai te chuan Syria mun rang ISIS ho tombuk an infrastructure poimo telaka beipui thlak na an kalpuina saviau nia hriat ania hei tuna hianin ISIL member somni panga an thatto ni in Al Jazeera chuan puang media lian then khat te pon an ron puang supsupa US Central Command chuanin US sipai tha an ni hnuwa khan US chuan beipui thlak na lian tak akal pui ti soin Syria ramlai ta Central Syria a hun bi ka ISIS ho mun ma a hianin massive strike an nei beipui thlak na lian tak mangin an chang let ni in an soi United States sipai te chuanin Syria rama niko chung zet beipui an thlak ta heta hian ISIS fighter somni panga vel an thattoa man an nei nual to bok ni in thu chu siam in an tar langa US sipai Middle East a beipui thlak na enkol tu US Central Command CENTCOM chuan thu chu siam in tun thla chunga an beipui thlak na chu ti top thokhat ani thu a soi he campaign hi December ni som pathuma Syria rama ISIL firfiak silai kengten US sipai panni le civil mi tong le tu pakhat an tha hnuwa kalpui hania niruk hnuwa US chuan he pol hi na satakin beipui an thlaka nimin zok kha ni kuana hania beipui thlak na chuan du tok thokhat thu an puang CENTCOM thu chuatana chuan Syria rampuma US Central Command CENTCOM chuanin ISIS member engemozat an that tian soya heng baga hianin mi thanem takan man ni in an soibok Central Command thu chuatana chuanin beipui thlak na awang hian ISIS ral thuam da khom na hmun pali chu noi bo vekani amai ro chu target identity US lam hian an pelova khoilai chi ange an chhut chiata khoilai hmun chi ange US hian abe ti lai tak hi tarlan ani lo thunga ISIS mun ma ti chauka ani kumsan le som pali atanga tran ISIL beipui thlak na hi Syria hian kalpui ania sang hele som pali khan Syria ISIS ho be turin US le thopui sipai thanem tak Syria hian an luta voin thleng hian US chuan Syria hian sipai sang ni vel alada mek nia soi ani tuna US sipai Syria omza tak hi chu sangkhat borvel nia soi ania kumin hian US President Donald Trump administration chuan ram chunga US base le sipai omzat ti tlem atum thu apuanga tiang chuan ma an la ram thren khata beipui thlak tur US sipai in chhop te po nu kiar an ni hlom ani ISIS hian in kumsan le som pali atanga sang le som pakwa khan Syria le Iraq mun zau tak an thunun ani kha he polian an chakna an hlowa US le thui hruai te beina an tur lo hani bermai US official te chuan ISIS la om chhun te hi helairam bialtan boruak thalo siam thei khop an la ni thu le an la hlo om thei thu US chuan an soi US sipai te hian hunrei tak chung chu Syria marchak lam Kurdish te thunun na hmuna Syrian Democratic Force SDF tenen an thok duna kumkhat kalta khan an president Syria president Bashar al-Assad chu paithla kania CENTCOM chuan Syria sarkar thar helpol ni thin ma se tuna Syria enkol tu Syria sarkar thar nen hian tho dun na an siam ani kha Syria hian thamasa khan US kai hroi Global Coalition Against ISIL hi officially nan ron som thar boka omje chu khovel pum huwa pa ISIS firfiak beina konga US ina poladin tho hona poladina khan Syria pon ma an lak tur thu hanon soi ve ni kha an president Ahmad al-Sara hel commander hlui chu tuna hian Syria a
ro rel tu thar ania sarkar engemaw zat chuan la thawh pui lo ma se US ber hian a thawh puia an president Sarah pawh hi Washington US Donald Trump muturin akal nge to a Trump nen pawh hian kung kaina tha tak an nei chho ni hian a hriat ani CENTCOM chuan December ni sawm pakua a ISIL beina hmasa bera khanin precision munition za chuang an hmang ni in an soya target po somsari an kap chhia ni in an puang precision munition hanti hi bommit nei ti te pon soila a target chat kap thei angkha ani ber maya tunai ral thuam changkang a target pon lam collateral damage hanti a target ni lo thil ti chiat anei tur veng tur hian hetiang ral thuam tha hi poima khop mai mipui khosakna bul hnaya target an beidon phei chuanin ral thuam tha bik manangaya a target che ka pa mipui le civil lam tana chetna thlen lo thei ang ber tur ma an lak don chuan hetiang ral thuam precision munition hi an manangai ani chutiang precision munition za chuang chu US chuan December ni som pakua atanga ISIL Syria omte be pui thlaknan hian a hmanga target somsari borvela kap ni a soi ani US fighter aircraft tam tak Syria a helho be tur hian an thok chuaka attack helicopter te po man ania artillery manga be pui thlakna lian tak a omboka Syria chimlama ISIS infrastructure le ral thuam dana hmunte anti chiani in Jordan sipaite ne tho hona nei be pui thlak tu pol chuan an soibok CENTCOM Central Command US Central Command commander Brett Cooper chuanin US chuan ISIL la omte tuna la chambang te an la zui zel don ni in asoi terrorist operative te man chhun zom zel turin be pui hi khato kala thlak zel turan ni thu puan ania amai ro chu mani US pai panhile tong le tu pakhat ISIS chawina an tha awanga be pui thlak na phubalak na retaliation an kalpui niko chungan kalpui khachu an du tok thokhat khri dona maro chu ISIS te hi an engemaw zat an la om ve box ya wangin heta hian ISIS ho zui tur le vil zui tur hian US sipai chu engemaw zat an la om don tho ni a soi ani ISIS chet na hi Syria ram chung himna ti der thong tu lian tak ala ni meka hewang hianin Syria ram chung ISIS ho mun ma la om hi US le tho pui Syria sarkar thar te po hian na taka an nor angai don ni in alanga chutianga tichimit lova an la om zel chuanin member thar te po la in infrastructure tharnen anin hotbook chhole ve wang ti po thil lo takani ISIS ho kha kan hria thin kha helpol rura tak mai rap thlak cherap thlak tak mai kha ania an lutan lai te video an cover mi mai kha an elpui le an mel ma te ti thainan khatiang video te kha an hanti viral thina nia an tri khayom tak zetani kha o heti lai hian mani hanti la nimin pialokania Russia President Vladimir Putin a chena in chu drone thanem tak maya be tumna omani kha thren khat phei chuanin an kap mana maro chu boro kanom lai in Russian Air Defense 10 atam jok hian lo kap thlani kha khathil thleng chungchanga khan khovel sarkar roi tu thren khat chuan thu chu siamin Putina ha tuma beina hian dem thu an tlang au pui ngala Donald Trump pon in biakna kalpui mek le Russia Ukraine inremna nei tura ma alak na ati sukuk theinia a hriat awangin alom lo viawani chutila chuan Russia thian nia soi India chuan kha thil thleng kha diplomatic malak na sarkar le sarkar in biakna hmanga indona chingfel tura malak na kalmek ati buai theini in a soya adem zia US adem zia Prime Minister Modi chuan a soi tharum thona hmang ai chuanin hetianga sarkar le sarkar in biakna a thaza in biakna hianin ra tha a chu azok ni in Prime Minister chuan a soi Prime Minister Narendra Modi chuanin December ni somthum sangle somni panga a Putin a chena in be ni chungchanga thu chu a siama Russia President Vladimir Putin a chena mun be ani thu report om chu anga event hle ani na soya Russia le Ukraine chu indona ti topa diplomatic malakna aril ru peturin angen ani Mr Modi chuan exa aposa Russian Federation President chena in tarketani thu report kadonga hi thillung chhiat thlak tak ani tin Modi chuan a soi Russia chuan in December ni somni pakwa khan Moscow khothlang lam Novgorod biala Mr Putina chena in chu drone somkwa pakhat zetin an ron bitum ni in apuang ani kha ha drone somkwa pakhat zinga
atam zo kha Russia Air Defense ten an lo kap thla ani Modi chuan diplomatic malak na kalpui me ka hian indona ti top tur le remna siam tur malak na oma hei hi apoimo ber ni in a soi chung malak na diplomatic malak na te chu kan ngai tu reng tur ani a kan ril ruwa kan vong reng tur ani a hei hi ati chiat kan phal tur ani lova chumi sarkar le sarkar in berem tur malak na ti che thei thil rol rala chet na emo in beina emo a om kan phal tur ani lo ti in Modi chuan Russia Ukraine in do chung chang le Putin a in be ani chung chang a ngai dan a soi chuak ve bok ani ole khadi chin khatuna ta na kan ti chua thei chu han ni le ta pot sela khovel thil theng thar ber ber an thlorbing do nga yang chi te he chinala hian kan ti chuak thina longa chang jel don nia